Hamren Police Station angkor Hamren along putot tumon langno kejap tu. Di Mahauso Langting MSC konstituensi anggang tumon arwe ke tepik ajok Hemrit kana hokdun. Dio paniolong kara pantra ke patong tekang ajok inut aptan kedam lapet inut ahiring tangrak areng ahu kesu. Kardom ada berta long beneli berta than bang thare harmony be non bertang panpan arjek tha. Hamren eti kimi along aruni pai troxy arni tilikri raj team apor malong beren bora pu inut. Hamren reserve police along raiko masai ki karbiasar pimara phan odlangno kachuma thajia phan kabor I ajok sar pimara tum thurpa. Birta kirip dun long atengke biren bora a police karbi pia kulat along ludamsi ot kachipalang no sai ki claim japan kabor I ajok khur chorutlo afisar pimar do anato men chepengsi bora phan pen an kithi munit anglumalong pathar nem se Hamren police station along lamhoi pidamlo alang liphan lamhoi ki pia teng take case number 22 2018 under section 448 354 IPC handlo lamhoi along ki pipona tengke nonamat adai ki do abang phua phan nep ing nang vek nang ji kai si hem kang sang beng nang ji lapen ki phua bang phia phan nong ki pa junua pot kirak pajer vek nang ji pusi ki jong podopon kat news apherang ke hundor tholapen jesani hi atum nang ki lobirta Di Mahauso Langting MSC konstituensi angkang along kedam tang penan arni pen tumon arwe ke tepen ajok aruni pai trok ani weta puthot musudisa hawar along doni ai ham kana hok duna berta karnu se pherang ke haplong pen berta nang pale Labang Soltomon are ke tepen hem kana hok duna hem hem phuatuma men lake sujoy hasnu lapen asudi kemprai tuma hem pusi birta long dun tomon ke thepar pia jok thengpi thengprang aro ka chinglok lapen thengpi aro ki pur penan parta pena ana hema mokha kana hok duna birta rip dun long men tomon are ke tepen ka chlenga towar anta longle kanglem lapen along pen along ke towar lang pon plin dan ajok ka charli aus sumara tum school ki dun penan parta raratum ka chlenga phan thidunga katora chitong nang rinti lo pusi birta rip dun long Borpathar Police Station angkang aruni pai troxy arni kang sampor pha por malom dipu pen rangsali ahem kache dam bomahut methang Maruti 800 akar AS05A 0869 Deopani Banaspati Tea Garden malom ihum pangtek tek truck ke patong tekang ajok karaimpu anonteron lapen berenterang achor rekha killing piatum ahiring tangrak pen areng husulo Patong tekang dead pen api towar kedam ke bangatum majok ta kirap dun abang kawe dead pen der kloya PC bokojan CHC along ponlo rekha killing pi abang ke so hearing tangra ka jok Dimapur and 108 pen kedam bomahur ajithe awe dead lo halapu kar ahem phu abang ke so lakpon bomlang rekha killing pi aphan ke munit atum kirap dun atum ke der pen ajok si apran kedam nang pata doktor atum ningje non malam sopor pandinar paman birta mungtan paniksina আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুস সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুস খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুস Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atul Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputar Bertalo, Pangtulu, Diffu Civil Hospital Alongta, Aruni Pai Troxiarni, Chief Minister, Diagnostic Service Arvasa, Inghap Ing Pupontanglo, India Government Aterang Hill, Life Care, Limited Atumsi, Laso Awasai Karbiang Long Alongta, Kevan. Akijoy pen ke sukilang ke pang thek mate free diagnostic services avarsai Karbiang Long Autonomous Council okpran kilang yep khonsing rong pisi ing puponlo free diagnostic services kangpu amai long pacheton pen isi mai tapado pontu okpran asai kam a joint director kareng rong pipi Diffu Civil Hospital a superintendent Nukul Chiam National Health Mission a district program manager Amorti Sulapen Pinaan CRN kilang Achok Kumar tumchutong dun mai ke phalam the Dr. Rakul Thakur Sithan Pachini Lada Kachathan Kinang Sot Alam Free Diagnostic Services Varsai Ateng Diffu Civil Hospital Along Akijoy Pen V Lapen Barso Barpia Satlang Akijoy Varsai Inghap Tho Pontanglo District Loi SOPD মানে Chief Minister Free Diagnostic itu lab আছে itu আমি PPP মোডত সরকারে আরম্ভ কৰিছে কিন্তু আমি Diffu উদ্বোধন কৰিছো এই ল্যাবটো মাধ্যমত মানে নিয়াৰ এবাউট 50 যিবিলাক টেষ্ট বা Diffu হস্পিটেলতো হ'ব আৰু লগতে আমাৰ BPSC লেভেলত আৰু CSC লেভেলত যিবিলাক টেষ্ট হয় সেইবিলাক মানে স্যাম্পলস আনি ইয়াত মানে এই ল্যাবত মানে টেষ্ট কৰি ৰিজাল্টবিলাক মানে সোনকালে হোৱাৰ ব্যৱস্থা হ'ব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হ'ব ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব ইয়াত কিন্তু সম্পূৰ্ণ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমাক এটা লিষ্ট দিছে আমি এটা লিষ্ট পাইছোঁ এই লিষ্টত মানে নিয়াৰ এবাউট 50 অলমোষ্ট প্ৰায় টেষ্টবিলাক আমি জেনেৰেলি কৰোঁ মানে ইয়াত আৰু ফ্ৰী হ'ব Hojai District Kaki Primary Health Center along Aruni Pai Troxiarni, Inut Abangpu, Dr. Aphan Chepaklang long Lepin Pen Apran Kedam, Alam Pen, Kaki along Airset Pungseраtamon Kejap Pusi Card News along Birtanang Le. Birta ke klanga tengke Kaki Mati Pahar arong Mikar Javet Ali Aningke Swajok Aru Troxi ada Porpai Trok apor malom Sekachilang Japan Kaki Primary Health Center along Ponlo Bonta Sekachilang hem along Sekelang Abangpu Dr. Abang Kavedet Ajok Dr. Hem Damsi Hang Damlo Ki Hang Dam Ateng ada Porpai Sirkewa Porsi Selang Ji Pusi Dr. Chichak Dunlo Javet Ali Aningke Sukidit Pek Ajok Puthot Dr. Aphan Hang Damsi Sepalang Toilo Ki Swabang Aphan Selang Junsi along Kaprek a hospital along ke palang dam Japan Dr. Ben Pin Khardun lo. Itu be buku. Tapi saya kuliah sih. Aku hospital kuliah sih. Tapi saya kian. Kedua sahabat mati sebelah saya punya uthok. Terus saya boleh tuan nama bo. Boleh kali di hospital saya kan nyata baca. Maka saya emergency dia punya saya dia. Terus saya naik tuan nama bo punya lagi ya hospital nyata baca dia. Emergency rugi lo aha হৈছিলে তো সোয়া নাই 1.5 ঘন্টা আগত আনি পেলাই ৰোগীজন ইয়াত ছাৰৰ ৰুমৰ কলিং বেল বজোৱা হৈ আছে ছাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোগী লৈ আহিছোঁ আমি আপুনি অকমান চাই দিয়ক তেওঁ 1.5 ঘন্টা পিছত আহিছে তেতিয়া উঠি অহা নাই 1.5 ঘন্টা পিছত আহি পেলাই ৰোগীজন হাতেদি টাচ কৰি চোৱা নাই নুচুই পেলাই কৈছে এই ৰোগীজন ইয়াত নহ'ব 1.5 ঘন্টা পিছত এই ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত এই ৰোগীজন লৈ পেলাই আমি লংকা হস্পিটাললৈ যাব আৰম্ভ কৰোঁতে তেতিয়া 3 কিলোমিটাৰ জাগা যোৱাৰ পিছত ৰোগীজন ডেথ হৈ গ'ল Sita Kaprek Hospital along Kipon Ramahut Ali Achathi Avidetlo La Solam Kaki arong arat Dr. Hem Chikom Damsi ahem katum prasai padu Ada berita bang la posikang ton poninglo dome thakme kurwang thu